Dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam predstaviti šta sam ja to sve kupio za 50 € u kineskoj prodavnici. Većina stvari koje vidite ovdje su meni u jednom trenutku bile potrebne, vezano za snimanje, za internet, ručni sat, naočare, privesci, tako neke stvari koje bih mogu da vam kažem da li su ok da kupite, da li su prevare ili nisu prevare. Inače, ovo nije studio, ovo je moj stan, improvizovao sam malo za snimanje. Dolazi hladnije vreme, tako da neću toliko snimati automobile, više ću snimati vama sadržaj vezan za neke proizvode koje možete kupiti preko nekih sajtova online ili ovako u nekoj prodavnici kineskoj, tako nešto zanimljivo što bi mogu da vam pokažem da li ćete se zeznuti ili nećete. Ja sam otprilike i birao proizvode koji su ok kvaliteta, a za neki nisam bio siguran da su ok, nisu bili provereni. Inače, za sve ove proizvode nije plaćena reklama, niti za koju prodavnicu. Ja vam dajem mogućnost da sami procenite da li je nešto dobro ili nije dobro za vas. Neću vam ja nametiti nešto kupite, kupim nešto, ne odgovara mi, ne radi kako treba, nije opisa pakovanja isti kao što bi trebao da bude. Vidjet ćete u narednom delu videa o čemu vam pričam, vrlo verovatno. Ovdje ćemo realno ocenjivati kvalitet i funkcionalnost proizvoda. Za početak ovdje imamo akcionu kameru. Plan je bio s njom da snimam video kako vozim bajs ili idem na trening. Pošto sam se bavio biciklizmom 3 godine, dosta stvari su mi se dešavale na biciklu koje nisam snimio, a trebalo je. Slučajno sam vidio u kineskoj da ima Wi-Fi transmiter koji hvata vaš internet i pojačava signal. Da kažem, pojačavač Wi-Fi signala. Meni je bio potreban ovdje u stanu zato što sam imao slabiji signal u kući, ovdje u sobi nemam signal dobar i htio sam baš da proverim. Imam ovdje jedan sat. Ja volim da nosim satove, ovaj mi se jako dopao na prvi pogled, delo je kvalitetno. Naočare, kod 2 priveska za automobil. Sve ovo koštalo nekih 50 €. Pružit ću vam kadar koji je bliže da bi mogao da vam bolje dočaram, ovako je malo dalje pa nećete moći najbolje da vidite. Počet ćemo od najskupljih ka najjeftinijih. Akciona kamera. Ovdje u ovom pakovanju piše da ona snima u 4K, Ultra HD, DV Sport, vodootporna je na 30 metara, ima ovo vodootporno kućište, znači možete koristiti za snimanje vožnje motora, skijanje, ronjenje, plivanje. Ona ima mogućnost se kontaktuje preko Wi-Fi sa vašim telefonom. Možete insertovati do 64 GB SD karticu, ima angle od 170 stepeni. Vidite šta je ovdje sumnjivo, meni bilo odmah. Ok, 16 megapiksela, to stoji. Ovdje stoji 4K 30 frame po sekundi. Ali kad okrenete pozadi, ovdje vam piše 60 frame po sekundi u 1080, što bi bilo idealno. Znači, ako želite da vam video bude tečniji, morate se konektovati preko Wi-Fi-a, podesiti u 1080p i imat ćete ok kvalitet videa. Ovo su neke specifikacije. Meni je kutija delovala profesionalno, znate ove nosače, sve. Da otvorimo kameru. Kutiju ćemo da odložimo sa strane. Dobije plastični nosač koji se stavlja preko kamere kad se izvadi iz vodootpornog kućišta, pa možete da nakačite preko navoja na neki nosač. Nastavak za snimanje dobijete ovo. Ja se pitao zašto ovo služi, onda zalepite u autu i na tabli možete da vadite kameru. Onda dobijete ovako nosač, ovo možete staviti na bajs, na motor, na kacigu. Ovako dobijete jedan pojas, imate ovako isto još jedan stezač i dobijete ovako običan mikropunjač. Kamera u sebi ima svoju internu bateriju koja je punjiva. Po uputstvu piše 90 minuta snimanja, što ja ne verujem da je toliko, ali to ćemo jednom prilikom testirati. Ovo je zanimljivo kućište, prvo sam se mučio kad sam ovo uzeo da bi ja to pogledao da vama predstavim. Mučio sam se da otvorim pa sam skapirao naravno. Ovdje imate zapaljenje gašenje, imate plus minus da listite kroz meni, imate display ovako
2 inča display, vodootporne kućište, jako je robustno. Znači evo ga ovaj nosač ovdje. Malo je sve napeto zato što da bi bilo vodootporno. Ništa, ovako vadimo kamericu. Jedna stvar, ne dobijete microSD karticu u ovom pakovanju, niti ovaj nastavak veći za prenos podataka, pa sam ja našao neki stari od fotoaparata microSD karticu. To ove kamerice ovako izgleda. Ne znam koliko možete vidjeti, ali deluje mi kvalitetno, dosta kvalitetna kamera. Vidjet ćemo kakav je video, nisam siguran. Ovdje bi trebalo da se pali. Evo kao stari oni telefoni. To za sad ok. Mislim, ovako izgleda super. Display malo ima ovih kao starih oni telefoni koji su bili na tastaturi. Ajde da probamo nešto da snimimo, pa ćemo provjeriti. Aha, ovdje imate, kad stisnete ovdje menjate mod, ovo je mod za slikanje. Ovdje imate da štelujete rezoluciju i sve ostalo. Kamera ovdje ima sa strane slot za karticu. Ovdje ima i za punjenje i za prenos podataka. Ono u sebi ima ubačen mikrofon. Jako je slaba baterija, sad morat ću dobro da je dopunim. Ništa, evo sad prvo ćemo da snimamo. Možete da uporedite sa mobilnim telefonom koliko je razlika, znači dosta je bolje mobilni telefon ako je i on u 30 frame-a. Ubacit ćemo ovaj video sa kamere, gdje ćete vidjeti bolje kako izgleda sama kamera, to je sam snimak iz kamere i da li je bolji kvalitet od telefona, ne vjerujem. Možete da uporedite sa mobilnim telefonom koliko je razlika, znači dosta je bolje mobilni telefon ako je i on u 30 frame-a. I ovo je bio najskuplji proizvod koji sam kupio od ovog kod Kineza. Ona je koštala 3500 dinara ili ti 30 eura. Ima ovdje jednu greškicu kamera, znači loše je uređena farba ili što. Mislim da ona u stvari u 4K snima manje frame-ova, 5, 10, 15 frame-ova, sve zavisi o koliko osvetljenja imate u tom trenutku. Meni jeste ovaj proizvod jeftin, ali nije funkcionalan i zbog toga dobio od mene ocjenu 2. Drugi proizvod koji ćemo raditi review jeste Wi-Fi repeater 300 M. 300 M označava 300 megabita po sekundi. Znači to je samo protok, nije 300 metara udaljeno da je mogu dodaš ja. Možete poложiti na PC, preko Wi-Fi se konektuje i podeš. Kutija kao kutija ok, nije nešto velika, maleno je. Ja sam uzeo crni. Znači šta je namjena ovog uređaja? Ukoliko imate ovdje router na nekom od spratova, a ovdje nemate jak signal, vama ovaj repeater pomaže da vi pojačate signal između prvog i trećeg sprata u ovom slučaju. Vama je repeater na drugom, vi pojačavate signal sa prvog na treći. Pa da otvorimo ovo. On inače koštao 15 eura ili ti 1700 dinara. Jako jeftina stvarčica, ja nisam vjerovao da je toliko jeftini. To jest nisam vjerovao da ovo uopšte radi, ali ispostavilo se, sad će vidjeti da li radi. Znači u ovom pakovanju dobijete taj repeater koji ide direktno u utičnicu. On ovako izgleda, ništa komplikovano, bocnete. Neću sad da vam objašnjam, imate uputstvo unutra kako se preko aplikacije povezuju. Dobijete ovako LAN kabel koji možete da povežete direktno na laptop, pa možemo da testiramo. Ništa, ja sam provalio da ovdje najbolje radi transmitter, onda ovdje pokazuje crveno da je upaljen, zelenu i on se tu setuje kako bi trebalo. Kad vam upali ovo naranđastu lampicu, trebalo bi bude zelena, ali i sa naranđastom imam jako dobar net ovdje. Mislim, nema šta testiram, ja sam ovo već probao.
I mogu da vam kažem da u celoj kući imam interneta, pojačao mi signal za 10 metara sigurno u kući, tako da ovaj proizvod 100% radi, proveren. Sad sam ga ištekao iz utičnice da bi vam snimio video. Ovo bi ocenio 9 i preporučio bih da kupite. Sljedeća stvar koju smo kupili jeste sat. Ovaj sat na prvi pogled kad sam vidio dopao mi se zbog svog dizajna, delo mi je jako kvalitetno. On je plaćen negdje oko 8 eura ili 1000 dinara. Kao što možete vidite, ima jako lep dizajn. Ima ovu kožnu narukvicu. 2-3 prilike sam nosio ovaj sat. Ima ovdje i datum koji radi. I naravno šta ćemo da uradimo sad, bacamo stari sat. I stavljamo novi. Ovakve satove prodaju u radnjama po 2, 3, 4, 5 hiljada. Dobro, to svako po želji može da namesti, ali jako lep sat. Ovo je za 1000 dinara, znači dobra osmica. Sljedeći proizvod koji ćemo predstaviti jesu naočare. Znači jako onako naočare kao naočare, mislim dovoljno su kvalitetne, nemaju da krckaju, nemaju da se ništa trese, lepo se otvaraju, drži ovo nazad, ne otvaraju se same. Jako lep model, ima sa više različitih boja stakala, ima sa plavim, sa žutim, sa zelenim staklom, ja sam uzeo sa crnim, ima sa ranije sa plavim, pa sam ih nažalost slomio. Ali ovo su naočare koje su 2 eura ili oko 300 dinara, ajde nećemo baš da računamo toliko, oko 300 dinara su i za te pare ne možete naći bolje naočare. Meni su još pre 5 godina prodavali u podzemnom prolazu u Nišu, 1500 dinara su koštale ovakve iste naočare, samo što vam daju ono krpicu i daju vam najobičniju torbicu za naočare. Tako da ovaj proizvod od mene dobije ocenu 9. Dobije 9 samo zato što prethodne su mi pukle u ovom delu. Zato što su bilo u autu na suncu ceo dan i verovatno je to bio razlog od temperature. Inače, preporučio bih da kupite pa i da puknu 300 dinara, skupite 5-6 komada i trajeće vam. Tako da ovo je dobar proizvod, preporučio bih. Kvalitetno, a i jeftini su. Znači, to su ova dva priveska, ovdje imamo kao volan. Znači, jako ono originalan privezak. Ovo je koštalo 200 dinara u kineskoj ili euro i po. I ovo je koštalo 200 dinara u kineskoj ili euro i po. To bi bilo to za današnji video. Ako vam se dopao ovaj tip videa, like, share and subscribe. Ćao!